Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video, ja sam Maja. Za danas sam vam pripremila redovan već mjesečni video vezan za parfeme koje sam najčešće nosila tijekom prosinca. Možda ćete primijetiti da nisam baš nešto previše entuzijastična u videu, mislim generalno nisam nikad nešto previše, zato što po prirodi nisam takva osoba i jednostavno takva sam, no međutim nekako sam baš zadnjih dana skroz onako ne znam, bez motivacije s obzirom na situaciju koja se dogodila u školi i to me danima proganja. Mislim, teško mi je to, užasno teško mi je to palo i još uvijek je taj nekakav šok mi doslovno u glavi od svega i onda jednostavno nema volje za ništa, ali trudi se iz dana u dan, naravno da čovjek, kao i svaka druga osoba, naravno da gura naprijed. Tako da, eto, sve to skupa me užasno rastužilo. Jednostavno, vjerujem da niko nije u biti gušta u blagdanima kako i mogao i ja sam poprilično stvarno slaba na dicu i to me užasno rastuži. I realno kako se i koji kad može oporaviti od nečega takvog. Naravno, pogotovo roditelji kojima se to dogodilo. Eto, čisto da znate da jednostavno biti realno nema toliko ni volje ni snimat, niti općenito, ne znam. Jednostavno toliko sam tužna oko toga, ali opet s vremenom doći će to sve na svoje, samo eto čisto da znate da i onako ne snimam toliko često, ali eto da znate zbog čega nekako je možda u ovom periodu još i manje nego inače i hvala vam na razumijevanju. Pokazat ću vam par svojih parfema koje sam koristila, iskreno tih zadnjih 10 dana. Koristila sam što mi prvo dođe pod ruku, bez da sam nešto posebno razmišljala, jednostavno nisam bila in the mood za ništa, ali eto uzela bi praktički prvo što mi se nađe pod ruku. Najčešće to bio biti parfem kojeg sam, mislim, drugi mjesec sad već zaredom nosila stalno i druga bočica mi je na putu jer stvarno mi je super, a to je Pop Collection Custom National, povoljan niš brand i ovaj parfem, pričala sam već za njega da sam doslovno pola bočice potrošila kroz 10 dana i baš mi je onako jedan odličan univerzalan miris, kad ne znam što da nosim, on mi je baš onako easy grab i sad bit će mi ostalo, ne znam, nijem možda između 15-20 ml u ovoj bočici, ali kažem, na putu mi je druga da imam u rezervi jer je limitirano izdanje i nije me dugo neki taj tako nekako jednostavan miris toliko oduševio da eto jednostavno morala sam uzeti backup bočicu, tako da stvarno jednostavno mi u svakom aspektu mi baš super nekako sjeda i još uz to je trajan, ima super auru i compliment getter, tako da je stvarno je sve u paketu, samo šteta šta je to. Doslovno se zadnje bočice prodaju i to je to. Hoće li ga ponovno imati u ponudi, ne znam, ali mislim da zaslužuje biti puno veći hype nego što je dobio, pogotovo ako je bio samo limitirano izdanje, što je stvarno šteta. Znači, fruti čuli, ukratko, svježe crveno voće, lagani citrusi, pačuli, onako oštar, ali ne opet toliko dominantan u bazi, prozračan, nenametljiv, onako doslovno odličan signature scent, jer mislim da doslovno može se za cijelu godinu nositi, nekako meni više za dnevne varijante, ali stvarno i toliko jeftino ga se može naći za 50 eura, 100 ml, mislim da je stvarno i više nego dobar value for money. Sljedeći, svi živi već pričaju o njemu i napokon je dio moje kolekcije, Bianco Latte od Giardini di Toscana. Miris kojeg inicijalno nisam
nešto pretjerano volila kad sam ga probala, no međutim što sam ga sve više isprobavala, sve mi je više bio draži. I znam da nisam jedina koja na isti način u biti zavolila ovaj parfem, jer ima nešto u njemu tako adiktiv. Kad ga pomirišeš, još jedan u nizu gurmanski, preslatki, prezašećereni miris, ali u kombinaciji kad ga se nosi, kad je na koži, ne znam, ima nešto tako adiktiv u njemu svemu. Je da je on, reklo bi se, tipičan gurmanac, ali je i nešto malo više od toga ipak. I cozy, i umiljat, i umjereno sladak. I je da miriše i na izgoreno mliko, i na zapečeni šećer, svakakve usporedbe, sve to, ali to je tako divno ukomponirano da i koliko god mi je inicijalno, kad sam ga probala prije možda 2 godine, godinu, 2, ne znam, mirisa mi je previše umjetno. No međutim, što duže stoji, što sam ga duže nosila, ta plastična umjetna nota jednostavno s vremenom nekako nestala i sam se možda navikla na nju, tako da stvarno jedan od stvarno najboljih gurmanaca, a opet nema nagon da jede nešto slatko kad ga nosim, što je ogroman plus. I 2 zadnja mirisa kupljena u Divinity parfumeriji. Uzela sam travel size i super mi je što Divinity parfumerija imate travel size bočice. Pogotovo za ljude koji imaju puno parfema, mislim da su bočice od 10, 15, 20 ml u biti savršen izbor. Miris kojeg sam u biti dobila u sampliću kad sam kupila ovaj je Sonic Flower od brenda Room 1015. Od ovog brenda je u biti jako popularan Cherry Punk, parfem na temu trišnje. No međutim, ja kad sam dobila ovaj samplić Sonic Flowera, ovo je nešto tako gotovo unikatno, bi rekla, na temu mirisa sa notom čistoće. Ali ovo nije samo tipičan miris sa notom čistoće svježeg opranog rublja, svježe oprane kose, ne znam, nešto na tu temu. Ovdje ima, znate ono kada izvadite robu iz sušilice za rublje i onda vas zapuhne ono nešto onako toplo i pomalo prašnjavo i isprepleteno sa tim čistim svježe opranim rubljem. Tako nekako miriše Sonic Flower. Uz to im je asocijacija doslovno na čistu, svježe opranu kožu, kao da je oprana sa nekakvim neutralnim sapunom. I čisto svježa oprana kosa, koja je oprana sa nekim onako skroz neutralnim šamponom. Znači, sve to skupa spojeno Sonic Flower. Znači, jedan onako elevated, onako pomalo kao My Skin But Better tip mirisa zapravo. Neutralno, nenametljivo, a opet osjećate se ugodno i čisto i nježno i delikatno i intimno. Jako je divan miris. I ima sasvim odličnu trajnost s obzirom koliko je onako na blažu stranu miris. Jako je neobičan, kao da je gotovo i apstraktan. Jako je neobičan. Iskreno, meni je najljepši miris. Dobar mi je Wave Child, ok je i Cherry Punk, ali Sonic Flower je zaista parfem za sebe. Ako tražite nešto onako nježno, My Skin But Better, nenametljivo, a opet da se osjećate ugodno čisto, šamponasto čisto, a opet ne kao tipični parfemi koji su asocijacija na svježe oprano rublje, isprobajte Sonic Flower, baš je stvarno je poseban i definitivno ga treba isprobati na koži jer je skroz drugačiji na koži i na papiriću. Mislim, manje više skoro kao svaki parfem, ali ajde nije, ali ovaj je stvarno doslovno procvjeta na koži. I zadnji totalno kužni hype oko ovog mirisa. Ovo je Dialma od brenda By Corel, kojeg također se može naći u Divinity parfumeriji. Ovo je parfem koji ima dominantnu notu pistacije. Inače, note su mu ima makarons, mislim ubacit ću vam pa ćete vidjeti, ali od toliko tih gurmansko-jestivih nota, ovaj parfem također nema asocijaciju da jede nešto slatko. Ali je miris sa najljepšom interpretacijom pistacije.
Miriše i kremasto, i slasno, i sočno, i slatko, ali sve to umjereno, izbalansirano. Ima tu jednu onako profinjenost. Ne miriše niti plastično, niti umjetno, kao što, na primjer, jedan pistachio gelato meni malo miriše, ili Moonlight Whisper od Zare također mi je dosta sličan jedan pistachio gelato, ali ovaj je, evo jedan pistachio. Jedan pistachio gelato je kao i prozračniji, i oštriji, i kao da je mrvicu buzi, i orašast ispod svega toga, dok je Di Alma kremast, nježan, profinjen, gladak, onako opet je tiši i nije buzi i nema toliko izražene te orašaste elemente kao jedan pistachio. Jedan pistachio je baš onako, kao da je glasniji. Jedan pistachio od Kajalija, dok je ovaj onako nekako tiši, profinjeniji, intimniji, elegantniji. Predivan je. Di Alma, znači probala sam sva 3 mirisa od ovog brenda by Corel i Di Alma je stvarno prekrasan. I kažem, ako tražite nekakav parfem na temu pistacija ili pistača, kako god, isprobajte njega, zaista je prekrasno izblendan i baš ga onako divota ga je nosit, ne znam kako drugačije da objasnim, stvarno je predivan. Baš je jedan od najljepših mirisa na temu pistača i moj definitivni favorit od ovog brenda za sada što su lansirali. I to je to za ovaj video. Hvala vam puno na gledanju. Pišite mi što ste vi najčešće nosili tijekom prosinca. Jeste li isprobali neki od ovih parfema koje sam vam pokazala? Ako jeste, garant ste isprobali. Najviše vas isprobala sigurno Bianco Latte. I to je to. Želim vam svako dobro u novoj godini. Želim vam iznad svega, to uvijek govorim, najviše zdravlja. Kad imate zdravlje, sve ostalo će lako doći i sve ostalo će se hoće neman inspiraciju. Hoće neman doslovno inspiraciju, mi mozak mi uče ono ne radi kako treba i odsutna sam, totalno mislim stalno lete svagdje, ali dobro. U jednu ruku htjela sam snimiti ovaj video, a s druge strane pitam se jer sam trebala. Sam možda mogla sačekati malo, ali dobro. U svakom slučaju, hvala vam puno na gledanju, želim vam sve najbolje u novoj godini, želim da vam se ostvari sve što zamislite, a iznad svega želim vam puno zdravlja i to uvijek govorim svake godine, kad imate zdravlje, sve ostalo će lako doći. Jer ima ona jedna poslovica, zdrav čovjek mašta o svemu, a bolestan čovjek mašta samo o jednoj stvari. Tako da, ukratko, to stvarno, nažalost, tako i je. I pare, i ljubav, i ne znam, i 558. parfem, i 350. torbica, i 670. kaput. Sve će to doći s vremenom, kad ste zdravi. I sve to čovjek sam sebi može priuštiti s vremenom. I na kraju krajeva mislim da možemo imati sve što god zamislimo i sve što god želimo, samo ne u isto vrijeme. Tako da, kako je god da imate ciljeve i želje, želimo da vam se ostvare u novoj godini, ali iznad svega želim vam najviše zdravlja. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u idućem videu. Ćao!